Bingo! 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 Halo teman-teman, ayo kita suntik Boboiboy Boy, boneka Squid Game, Kak Ros, Abang Sale, dan Tok Dalang teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Boboiboy Boy setelah disuntik jadi sembuh teman-teman. Oh my god! Wow! Terima kasih ya teman-teman sudah membantu Tok Dalang, Abang Sale, Kak Ros, boneka Squid Game, dan Boboiboy Boy untuk disuntik teman-teman. Sekarang mereka sudah sembuh.